mbaba nikao abajunda o mwana mkomori watania tukubali harohoro no wakati ni hawa shausa no hafanya resistance ni wakati hawa ilo na ivumansi mkomori huo shindi habaki resistant elio kaya upepo tsumbalia henda hani mahala itoka uyonzi si usalimu borani ya mtukufu ikao mwoji wa sulisho daraja na usindivu wahele fukuo ikao heni wakati ngaliremao ili ikaya asumani wanzone mbabanu ya vire yeutia wanansi hari mwambihanyo na gubaya kwezi hata kwezi riviri wakati mwinji wala marema kotsi wahe rejimu ya asumani waritrete ka si wanadamu wapeu ka si wandu ikao waranza urifanya mapinduzi ili ritowe mruwa peu rione kaya ekomori wajuka ushinda wa wasudi daraja waje wafanyeshwa uchaguzi ukaya watauwe mndu ujuka mwafaka ne masiwa usiku wobo rujuka na mawarizione inshallah baada ekomori atilo harima ombihanyo uo ri kalifielo wanadamu wapeu si wanadamu kao sima assassin selonda o oskoleo rijardiri tilo harma mbihanyo wasanje yokaya wala wandu ikao ngwa balizi wao ze kwirdan wajiwasilisha daraja yokaya wonda oe mishipa ya dimelala ili waone kangwa jo ushinda wahunde daraja ukaya wanone tone la maji harimwa ufa wabwe ikao ngu harimwa masiwa richilo harimwa mbihanyo taunu wahadisi itona mshinzi richilo harimwa mbihanyo taunu wahadisi ikao karitsu yonanansa ko ya juhambale koyo shahadisi lohari ari madaraja yukaya omri uori wonaoe hari wotsi mri wenza marunda enamnari yonao zi habari nam enamnari yonao zi habari heli zi habari zinuzilio inu hadisi kao nganzao ikazwa karo hari madaraja yukaya ekomori yovehwa harimwa hadisi nziro hosoni mwezi hadisi nziro retsidio azabu wa komori ni wakati ya sumani no shenya shah sumani wanzo wareme wende wotia wa komori harma mbihanyo wotia wa komori harma gubaya wawatia harima mina mmo ili wanansi wadiwa zeze tambuzi wa hundao wadiwa zeze dulweri ziwaremao wake harimu hadisi tona mshinzi nande hadisi kao ya bashari nura iwasili daraja ombaba nura wasili yoba kwezi hata kwezi risarengada yokaya karnau uduba honziani rahare jao na kaya warengwa otaji wa nyumeni ebengena dubonziani rido habili yokaya libere mru fulani na bwana sumaniere mahenda oskwaleo rijarambe izo mtuhanza mzishi shangari zambao enamna ikaonga rionao falsafa nenamna zenozinu ziwasilio siwahenjume karitsi wahara hokande rejimu inu rimaizi hokaya karitsi na namna ratumaizi karitsi na shio ratushibuwa rasoma manipulation ya hasumani oi namna manipuleo le toifa la koma kwezi hata kwezi rilamba banu waziro huja namba mbabanu waziro ya mwana mshohatu mwana hikma rilamba banu waziro huja
namba vanu wadzirokaya rija ritilo harima ibutala shokaya ekomoringela o hizani votumujuyu wende warengwa motera motera za dzinzanu zija hata utoshinda zitie dzinzanu harima ila nrovi ipishwa oye mzade hata ila nrovi utoshinda ipishwa oye mzade makati mzade ya waswili yasijofu beva huu le dzinzanu kalija toshinda la njia harima ila nrovi ya himzade koya johamba mbaubu yatilwa le dzinzanu lila liwaswili daraja yokaya lifubu isaivahu wala mzade ya wasili daraja ukaya hazaya hafubu ivahu hasibabu nele dzinzanu okale dzinzanu la heza moteri kazi ya wasili daraja zokaya zikutse shahula shabidi shilisiwa mzade kwezi hata kwezi Komorila harume mafuko yao bahi bwana Sumani baada ya wasili daraja mwanzo ya etufeze esprit zahe mwanansi atia esprit zahe mwanansi harima daraja ya mirongozi tsona mshinzi harima daraja ya wanadamu wanzo wasunzusiwa toi bwana Sumani ajahariti ya harima mibihanyo inu yukaya rabo tasi rabo mtana rabo mastihu bashari wallahi bwa Sumani ngarurambu wao ikanga mwandu ajikaungwa rengwa ne hawa si wahenjume karna usindi wane hawa ridiwa za prinsipu za hatu za ritanganya rangubala uhonda banu uhonda bomba banu rendao ebenge hadisi inu itadoleoni si wahenjume enamna zeno zinu mwana Mkomori yarendwa sevenje harma daraja yokaya ngario nao kaya wala wanduranda harawati harma sanje leo wajwa wahundu wandrikao ngwa warengawe wabe harma za mimbari weone harma za mimbari za hema na Mkomori ili wala ve wandu wala yokaya wana tengweni woja harme marengwe wadohunda makaulu ya kiungwana waevante makaulu ya kiungwana aringwa wambawe mwana Mkomori taifa la Komori la sijiniha taifa la Komori la vungushiwa ulemenguni ni wanadamu ikao wavunguha ulemenguni kwezi hata kwezi hadisi ya bashari inusi wahenjume rikaza ze darubini zatu ngari wangali yao hadisi ya bashari inunga mwanawe zajiri leo are mwana wali waziri habe hapirizo namna indini iyo namna yokaya wahadaye communauté international wahadaye opinion international wahadaye Wakomori wadoele oka vanu ezi hasumani vanu inungio na mizani okata wanu wafungu mwana mfulani mwana wali waziri so ihende pirizo harima hadisi tona mshinzi yoka wandu wakunongona wamba evenge mathalani asuma na puhashe hitwa wadiwaza yokaya rejimu ya peu inu rejimu ya towa roho heni wakati ngetoa roho heni wakati mauna mipango orisi jini si wanawahele toifa ritona fikira nida vanu nida yavo ekati ndo tokale toifa li rundrumhe warisi jini si wanahele toifa rahima hamaka hadodo rihabili warungufu ikaungona wandu warungufu warenge Komori atu wa isijinio karitina entere itoka uyonti ya mashindano itoka uyonti ikati ndo tokaya ranza rirundrumwe zespri zahe mwanansi ya elewa ukayange ahaku yokaya ya lawe boti ya tikubali baheni kudumeli hao loti toju sawanru enda harmu ya subuhi balangabo emakudume yalo special yokaya yonde ya ihao harima wakati heshevindi heni kudume li hao loti to iha emakati heshevindi wanru ende waswali wahea emakudume special yokaya ya onde ya jusa o wanru wende waswali evengebo wa Komori riviti wakati mwinji wa boti riviti wakati mwinji wa ndabo
riviti wakati mwinji wa uchwai mwana mkomori hachwailwa ni wandu ambao waka kinyume ezi asumani koya johamba wandu hasumani wajivenua waloha makadodo waonao ezi jiro harmwe komori wamboe komori ngionje manduvu na wabongari yonao kai komori ngenunkao vundo usijinio le taifa haswara fambi hawanadamu watu subuti wajitamka wamba nazibadili o wajitamka ngwaone hawanadamu babiza zindukavu na wasayo waprofiteo emizari ya hunda ule taifa we rotamka makaulu yokozi za le taifa na bala dereri ya bala walangwa profiteo kaya ngwa bazidi bobaya ili riprofite mizerinu nusu ya wandu waenshi harmaraha na furaha na unro wado profite mizeri hunda ule taifa we ebenge hadisi ya basharini wanji ngwa jitamkao hosoni mwezi habari zenu na wenji ribakiri linde ndu Mariamu iso enamna ijovuzilwa nge wakashaik ngio muhimu yoka maudu ndu Mariamu iso evuzilwa ritijojita mke makati yao mjoja mrambie yokaya vanu mtwahima zanu zinu zijange mwamba ngamjitamkao no ngari zambao harima edaraja rilio yinu rijitamke harima edaraja rilio yinu rimoneseni namna ajebu wa komori wajamalifu mridungao mdwele okaya vanu komori yinu ngabwana zijane kao ngwaonao hatafauti na namna wandoaji warengwa daraja okangwa tingu usindihwa weshia makaulu yangwa ngwatingo jwamba yalande ya kweli yalande ya jorifai yalande ya jobadili na vale makaulu yala makaulu yokaya yangao na nongoyo hodingoni ya bandazi wa vale hadisi ya bashari na rilinde omwiso hezi habari zinu ngeri jere elewe ebala wanadamu waka uona hana mnaje hokaya enamna yotokaya ishindi wamobilize za esprit za wananti nono langari joka ya nono olande ya rendeha yokaya ufanye propaganda regime ya peo shale uri wasuli daraja yokaya ikareno angalia haruma za rezo sosio zinu zijihundo haruma daraja ukaya wandu ambao ngwamilikio sheni heni wakati ngwatingo huja hele swala linu ili wanansi wadiwaze zetambu wabaidi wahime wazigabili wenji ngwajitamkao haruma mirongo zitaini ukaya abanu ema opoza asumani katina opoza hokawo diktateur asumani katina opposant hokawo dictateur kadoka na opposant yeukana ma resistant si wanru ikaunga resisteo hari maze tabu nziro ikaunga zirama ule taifa heni manadamu ujoka ukana langaji hamandiyo wote manadamu yaelewa komori gabili ndongo indino mbabano komori ya gabili heni manadamu ujoka ukana langaji yokaya aema opposa wa asumani katina opposa hokawo dictateur kadoka na opposa politicien de hana opposa hoka politicien we oppose ze fikira za mru fulani kaongwa onizo ulo harma regime au tsarma regime heni mru habala za fikira zahe hazele hao bangweni ili yazeleshe le taifa ne raia hajwelewa hafanyashwa yoka baada yazinu zao inola weibeseye ngurambio ndabomba mintinti besezinu ndabomfanana kweli ngaminesho yokaya ngamwendo shay mana mkomori hafungwa mbonzi mana mkomori yokaya hawasul daraja haundumba hazi hakende hija ngufungwa mbonzi yani kiwa daraja adore mami busu yokaya ekaya kuja jawakaya ezi yankaranzima ino parti ya mrututu eka kujajabu ngarjo hudubiza hari madaraja nyokaya emananti yatilo harmale sanje yado baba isiwa ebenge heni manadamu ukonfonde mra siasa na resistant wakajaelewa mbabanu ya komori inu ya gabili hokai komori ketina opposant hokai asumani woti politicien wa dictateur ya rengensi yo mateka
ya irenga hamvuyu urumyo haigozesha mvuyu raerowana remrumusha kabati nafasi ya mwanadamu yokayajua tekeleza ze falsafa za hahe yaonesa hosoni mwe raia raia ya elewe darajuka aminga mfanyoshwa banu leo mwanamcho hangu Fatima mzee Saidi ngene parti ya hahe so ya wasuli daraja hajangone so ze fikira za hahe ebenge mimi na nedena rehemu ze fikira za mwanamcho hangu banu leo mru fulani ngena iparti hahe nguju harma regime ya pewinu abalia ze fikira zahe ngabna bimise nijue na ribarikisha Komori na faliki ya masiwa ze nongo hizo wajuzi balia waja harma leto ifadinu bangarjuka ubimisa ndazivi rirensi ndazi yonde yamba wo siasa wonde yamba ukaya woimro ingena opoza wa hahe asumani oikatina opoza nyi wandu mlona zelangajizo nyinde mumbisa wa asumani indirecto mangari mwambia wona asumani oi dictateur si wandu ikaongari wanaoneze nozinu sima resisteo hari madaraja ya hope ulio harmwe masiwa rione namna jerujo kushinda riwasuli neze falsafa za hatu riwasuli Mwenyezi Mungu arive kibala yokaribadili ze tambu ikaongazi hundao harmwe Komori emakatianu nana maudu bovala tami ya harmwe live banu amjo emakatianu nana maudu inshallah ebenge kwezi hata kwezi wanzani wangu ikaonga mnidungao ikamuhimu ni wasuli daraja ni njie harmwe live yinu ukaye hadisi ya bashari yinu namna jema na yani ima swadi zama journalist wajimobilize ukaya ratasira mtanara masiho Mwajawo vanu heni wakati bashari ale wali waziri leo tijindovi leo tijiola leo la hafanjau leo la harendeje harumadaraja kwa Komori ijiwasulisha harumadaraja wakati mziro wakati wakafadziro nande wakati ikaoriono kaya mwanamkomori hadalwa harumadaraja hadalwa nahiza harumadaraja wakati watumu zemali za Komori zirengwa ziwasuli daraja ikaila maudu karraudi raja ramloka ya lama lene zende zihulu mwateri za kulweri ya zinzanu zija zikawe mwananti tujuru halala hizani hata ngejumula la hizani hata makati zambo yanu lila kafadziro riono wakati yokaya mwananti ngulalo havasudwa jambuzi hahonyolo nsingo havurizo haruma bidola maji mwananti oliokaya rundu mheya wasularaja kangari parao wake justice on wazama kadombili leo wasuli daraja wa mriamba ebala mathalani ebala mathalani ekari wasuli harma daraja ono asumani oi hapulasha hitwa evala mathalani ekari wasuli harma daraja ukaya asumani oi na mtodo amazembi zahahe leo rijari mobilizewa wanadamu ngwapiro uhadazi ubashari na ritsofu hangerambe nkonze ngaramba uze habari zinu netsofu hangerambe nkonze hadisinu ngaramba uzo mtosubuti mazamba hadisi ya basharinu netsofu hangera menkonze emakati ya jao yao ngamjo hambari zamba ekaya nsinda zila manipulation promax za hasumani kao ngu arrive hashindi hawa suli daraja maduwe mwananti nobora ya hunde daraja nongo fulani wakati unu sarji wasulisha harma ila manipulation za hahe ya dingo manipulo wananti tas leo vanu bolero hafanyaja bolero kaya bolero rikana wakati rakaduishia yokaya vala bolero katukubali mswalata wa hemana wa mbaba bolero ngujo opoze hemana wa mbaba rikana wakati huo ikale uwaja daraja kaya wafanyiwa ipindi nobora yangba bolero do nazimpare hokange mongo noandu wasaidia leburu kutilinu la wasuli daraja Komori sijini leo bolero mwana wamba bana mbaba ngwanzo wa debarasa ondu amanda wala wapange nkudi wa wajaze harma daraja nobora wabulie mwana etere ya jwa ya rande ono izo karitu wangwa profiteo ndongo amanda zinu bashari leo bashari akado nongonena ondu fulani leo bashari adorenda jena ondu fulani evengenga bolisi tazinu oimru o list za ndu arenda enga sina ze list za ondu warwa hitwa
Ngasina list za hondo aralo hitwa, ngasina zelist za hondo atilwa pirizo bure, uzelist za hondo walozi doro za dahari, ni wakomori juze mzirejezo kanono hakabala hakamba msahala, kadarajo kaya sajo kaya. Vala zenongo bashari ya kauza bazila, ula kama mwana mshamikoni, zenongo zila tijuenda uziwani, ono. Uziwani au dembeni, tijuenda dembeni, minanro 20, waikoni nende naro hitwa bono. Vanu ngojwa ngorongozo wandu walo haruma karne dai inutine karne ya heze hama hadi ngaruhambiao okayo mwanamshe ya joka ulapiziwa ni bashari na jama bashari woti mjuma ewaji ya Hamada Agazo na elarifu ya rendo dorosha dahari waikoni ngamrenga oe makatili wawo wanahanyu mwejamo mweware makoti mzibadili na mbavi za dimili na mbavi za posto zitona mradi bonono ngaruhambiao ono makati wakauja isajoka wale mwanamsha mwikoni de ulo bashari ya kumambaza kufuruzila arijo renga njo enda ndaubini uziwani ono nende mina mashababi 20 rende abo rende raro hitwa rede ibono wanu mashababi 20 wa mjinda huu Oka ikoni liole oya tina ikoni ya hali ya kanetiso ya kawonesa sheitiso shaheshekoni okaya mwanamsha ajoka ulapiziwa ni bashari weti mjumae waji ya Hamada Agazo ya kaujulo harmae komori na ulemengu kamili ya kaubali ya maruda ujarmae komori ya ralo hitwa na Asumani elarifu shababi ya bidi ya kemongono wandu wajoka udungale tengo hilo wende uziwani wende warwe hitwa ono ba mwanamsha mwikoni havumbulwa arendwe idorosha dahari ngasi hununga tumfanya sware ili reo na daraja namna ukarsaidia ono hahe bonono ono ebenge hadis yinu ya mdovi ya bashar netofu haranzi ngera menkonze enamna rio nao edaraja heli zenozi zijaoneze manipulation wandu wa manipuleo ari madaraja ukaya leota yonge wasudio ula mwana mumtuje le Wasumani so ya wasuli daraja mwana mumtuje atilwa pirizo ngarambu wao ze habari na ritoju hamaudu rijue mwanzani wangu shimeji wangu wa maruru bashari hadanganya ila serikali na rilinde rioneo udanganya serikali ya udanganya ikawoti udanganya wa makusudi wakaufanyiwa udanganye karutu zamba haitwa shahura ngabo izo rizirambu wao eshele ono karutu zamba haitwa shahura ngabo izo rizirambu wao na rilinde rione ukaimadanganya amba hadanganya serikali ya gwanzima na rilinderi oneke madanganya yanunsi madanganya ya makusudi boshimeji wangu wa maruru rilinderi oneka nsi madanganya Pro Max ono yakaupangwa ha makusudi ili rijeri waswilishiwa mbabanu hamadabanu ila mhima wa hemasiwa yabadiliwa ne fami ya marendanai ya Asumani unumraha hiyo ngojo amando unumraha zihabari zinu unumraha narilinde ba si wanu rakadotage harima umraha ngari joshi ndarima ize namna umraha unuteji wao unumraha ure wao harima zihabari za bashari zinu unumraha heni mwanadamu mwenza hikma nguyelewa ukaya unumraha ure wao harima zihabari zinu ngari joli ndarione ukaya rikawa hodari woteji katiradora umraha rikawa hodari woteji makatiradora umraha na rilinde rione umbaba hanu zihabari zinu zijo leka mulinlire mao harima zihabari zinu komorire harima mhima mziro wabidi ujiwasilishe daraja kaya imanansi yaone namna daibi nabidi niwasili ono Ashmeji wangu beidi tumsalimu namna je rabidi shinderi wasili daraja kaya imanansi ya wasilishiwa ya kemro kaya shinde ya jidaili haki zeno izo zibadili wa harmano endini de fami ya marendanai wajaba warenge ani ze rezo sosio ngwajimilikishao haruma daraja banga bomri anongona ena bashari abo mro yadu wa hele taifa ngebidwa wasuli wa daraja na rengo yafungwa leo ngwa joardi wari kazizi ari emana wali waziri hawasulishi wa daraja hari
Ariave honyofu. Ili maudu rijera mwokaya abangono vanasuma nitoi have hemwene mumtuje hambe hapirizo basuma ngarambwao za habari zinu basuma wallahi bila hengarurambwao kabati ani dojo ujohanza ubule wanansi kekarshindira hunda miwani zokaza daraja ukarivure rijueze nongozi lo homoni hula basumani panga mirata ngarsojo doja barezi demaske basumani zenowazi zinunu mpango wato upanga wawe basumani ili wasuli daraja ubutalishe emananti yatiji wasulishe daraja ukaya juu ya fikiri haswa de mihima imremao ono nezetambu zimremao ne mishipa iremao emananti neheni wakati watungo ujaharma mihima rajo hanza namna ukaya rione wake wambangabo majuishi wafanya tabu hisi homulo ya hema na mshohatu hikma ya ulo ya niranya hamadasi rabidi riwasili daraja rikinaye namna kawafanyiwa utundi wahusu omjuru huilo hema na mshohatu mwana hikma zeno zila zari wasilisha daraja ukaya zari rundrumaze za hikma za hatu ono leo basumani udaza silence radio halafu leo watobu wanru wambao ari majiji wadungu ndongo wari bashari rangu wala hata vanu mtola la mwasi wa bashari wallahi bila hengarambula nao ngarijuao ndongozi nji ikaongizo harmwe masiwa ya mihima minji ikaongere mawe masiwa wanansi wabidi wajimobilize majiji wabidi wajimobilize hadisi ya mwana hikma ilake ikeja joka ilela wanananyi Hoka leo ngamjomba ukaya komanda feso leo ngamjomba bapa leo ngamjomba mdobi Ahmed Gazo na elarifu nyinde ngamro ahitwa leo ngamjomba muslimu ono na Fahadi nyinde ngawaro ahitwa izo mjojo mrenge bada nitsona da mwanza haki ono mjojo mrenge amjombaje mahuma mizematiti shaye hadisi nziro ya hunda mana hikma yote hadisi yokaibidi mhusuni darajo kamjomranga mahuma mizematit shale omri ato anga hanongone na bashari leo bashari aje abo ya wasu daraja tambaze mbale harma daraja ukaya ni wakati bashari leo bolero leo tijindo bingarambula nao yokaya yangu bala bolero hakana hadisi nziro ya heno kakaja kubali umswalata nezebatani yoka hakaono kao inde mwana na Musa wende mwana na kahumtu senda shioni ono kana ujarenge komorini wadu ijabari no rendaje asumani hapa angaine mwana wasuli daraja wahunda no endini gebidore karto wanu no abokarna ujaramberi watowa na ruwapangezi timbizi leo tsasi rika ujaru wasuli harme daraja uka mje mwambe bashara netofu hangera menkonze ombaba nurjo wasuli aborenda uyabone hadisi ya bashari yenu ebengeze manipulation za hanu riwasuli daraja arjodo jabanu reside maske ono ebenge hata mpakanda abo twanza nikemleha ku baba nungami nziani tuka muhimu nijitekeleze mbavi hoso ni mwezi habari hizo heni mwanadamu hikma heliyo na tikeborne haku hoso ni mwezi habari zinu na conserve ono yaone yakepasya yaone namna hayo jitamka ni namna habari zinu heli zisindi wao shawanadamu watike wabarivu harma hadisi nziro hamada yenu ba ngamhambio emakati aswivro hakika emakati rija uyavo ngamjuha makaya mbise bala arikana haki wengi hata mpakanda hapo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran.